Bog ekipa, dobrodošli u senzaciju emisiju u kojoj uzmemo najbolje i najgore od interneta, to spojimo, već znate, ajmo krenuti. Irska turistička zajednica iskoristila je VR kako bi u Gruziji napravila turistički stunt da bi ljudi iz Gruzije došli u Irsku, što je full veliko tržište. Dakle, stavljali su prolaznicima VR naočale i tako su pokazivali ljepote Irske, te sve planine, to zelenilo, ovce ili kako bi ljudi u Irskoj rekli ljubavnici. I onda su biti napravili troll. Pub koji im je sad u naočalama, oni su okružili sa 2 kontejnera tako da ljudi budu unutra i kad su skinuli naočale, bili su u pravom irskom pubu i oni su ih gledali namršteno i počeli razbijati boce sebi od glavu i njima od glavu i onda su oni razbijali boce i to je promocija za Irsku. Dođite kod nas, razbijamo glave bocama, ha ha ha, Irska, najbolja zemlja. Mislim, to je njima, zamisli ti, to je njihova kultura, to je kao da dođeš u Dalmaciju i razbiju ti auto jer imaš krive tablice. Ha, 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 dođite. To ne radi. Come to Ireland, bring your helmet, or don't. Come to Bosnia, we have huge balls. Što je istina. Da, sad su našli kugle. Bosna ima ogromne kugle, što je dokaz da su ljudi prije 2000 godina mogli napraviti ogromne kugle. I dok u Bosni imaju piramide, Amun-Ba i velike Bosnian huge balls, u Srbiji tornado. Brzo, brzo! Bešte! Brzo! Ulazi tornado! Ulazi bre! Evo recimo, ovo je jedan lijep odgoj. Pogledajte samo kako ti Kinezi su puno pristojniji od nas Balkanaca. Ona mu lijepo donosi vodu, vidiš da čača radi, da mu je teško, na kompjuteru sjedi na nekoj maloj stolici, očito nemaju ni za pravu stolicu. I onda mu ona donosi opet vode. Pi, tata, pi, da privređuješ za ovu obitelj, hvala ti što plaćaš struju i vodu koju ti ja donosim iz WC-a. Ovaj tjedan Balkan je bio oduševljen sa videom koji razbija nacionalizam. I mi smo isto i zato smo htjeli to podijeliti sa vama. O čemu se radi? Znanstvenici u Britaniji su doveli razne ljude iz čitavog svijeta. Bilo je tako žena iz Francuske, čovjek iz Engleske, čovjek s Islanda, čovjek iz očito Afrike ili tako nešto, ne znam ni ja što. Pitali su ih da li vi mislite da ste 100% Islanđani, da li mislite da ste 100% Englezi. Svi su bili kao da, jesam. I koga ne volite? I naravno onda su nabrajali nacije koje ne vole, na primjer. That hates Turkish people. I Islanđanin je ispao da ne voli nikog i da je on bolji od svih. I'm more important than you, and I am strong, and I am more important than a lot of people. I onda su ih pitali da li želite testiranje DNK, da vidite odakle ste. I oni su rekli može i onda su svi pljucali u eprovetu. Englez je dao najviše. Dakle, trebali su pljuniti ovako i ove curice su super bile. One su bile kao, na primjer, pokaži žene su bile kao, moram pljuniti. I onda ovaj potega iz dna grla, znači, ne samo da će otkriti njegov DNK, nego DNK stolice i stola i svega. 2 tjedna kasnije bili su rezultati, svi su skupili tamo u sobu i onda normalno je otkrivenje. Ovaj je u biti odavde, ovaj je 5% Njemac, ova koja nije baš volila Turke, ispalo da je Turkinja, ovaj crnac je ispa iz istočne Evrope. To mi je rođak. Ne vjeruješ? Aj, Vedrane, pokaži što piše na papiru. A što se tiče DNK testa, ova 2 Austrijanca to sigurno ne trebaju jer oni su braća. Pogledajte ih, isti, smunjeni, spaljeni. A u Japanu uvijek isto. Sve opet nenormalno i hvala puno Japanu da nije njihova emisija ne bi bila ista. Tako su ove japanske školarke išli su znanstveno pokazati da ne treba jaje da bi se okotilo pile. I onda su uzeli foliju iz Konzuma i unutra stavili oplođeno jaje. Mali kviz. Što će biti kokoš? Hoće biti ovaj dio ili ovaj dio? Odnosno žumanjak ili bljetanjak? Bljetanjak. Opet sam izmislio riječ. Aj ovako, imate vremena za razmisliti. Pusti video sa 1000 patki kako prelazi cestu dok oni razmisli. Ovaj dio, niko nije bio u pravu, osim mene koji se pogleda taj video. I onda su to tjednima gledali i čekali i vidjeli kako se srce razvija, kako se kljun razvija, kako se ono razvija, kako se razvija, uglavnom, cijeli Japan se razvija. I onda par tjedana kasnije rodila im se večera. I onda su pustili po laboratoriju da hoda. I samim time što ste pogledali ovaj video, vjerojatno vam se više ne jede piletina. Ko ni nama. A senzacionalizam koji nas je oduševio definitivno dolazi iz Amerike. Dakle, Kickstarter kampanja napravili su veš mašinu koja slaže veš.
Znači, stroj je toliki da ga možete staviti pored mašine, stavite tu majice, zakačite i onda on sam slaže, 10 sekundi mu treba za svaku majicu, ima unutra parfeme i lijepo ozrači to i onda dobijete sve to lijepo fino i sretni ste. Bornel, ti znaš skejtat? Bornel, peglaš? Bornel, ti ništa ne radiš. Imaš ti curu? Ti imaš 2 mačke doma, jel tako? Jesi ikad liza mačku? Znate ono kad želite lizat mačku, ali baš ne želite lizat mačku. Ovaj frajer je napravio umjetni jezik koji stavite u usta i onda tako čistite mačku. Pogledajte mačku, ni mački nije jasno što se radi. Znači mačka je tu kao, jesi ti normalan, koji ti... Makni se, sramotiš me stari pred prijateljima, još mi ljudi snimaju, to će biti na internetu. Za sve one ljude koji žele lizat mačku, a nešto je, ja ne znam uopće ko želi lizat mačku, ali baš ne lizat mačku. Ljudi koji ližu mačku. Ne trebamo umjetni jezik. Uglavnom ja sam kupio i dobar je. S druge strane, dok muškarci bužaju okolo i rade proizvode za lizanje mačaka, žene su postale veći muškarci od muškaraca, što je genijalno. Ova žena je tako uzela 2 usisavača i penjala se po zgradi. Žena se popela 150 katova na 2 usisavača i onda je došla gore i opet je morala počistiti. Ajme, ovaj krov je nikakav, dobro da si došla. Vremenska prognoza u Nigeriji. Biće sunce. To je bilo to od današnje epizode. Hvala vam puno što ste bili s nama. Ovdje kliknite za subscribe, ovdje kliknite za stare epizode. On bi bio super u nekom Marvel Avengersima kad su svi žedni i on ulazi s dvojkom kao, znaš kao, ko je žedan? Ajme opet, čekaj, ide desno je tu. That's the best you can do! This is the best I can do.